Kapitan Enteng! Nagregatin ti kastoy. Wante agluto. Aglaba. Naglinis dito. Nagtibalay. Saan ka nagsangit, Uncle? Siya kunti para lutaw. Bigat, aldaw, malam nga ilutuan ka. Ay, wan kaya man ya. Madama mo ti panagang mo iti kuko ti babaw. Siyempre nga, Uncle ko ang kapitan ti ilutuwa ko naman. Ang nagregat. Wante aglaba. Kutsa kunti aglaba, Uncle. Ha? Agluto kon aglaba ka pa? Numalpas ko dito ilut-lutuwag, ilaban ka. Ay, mayat. Awan na. Awan nga rod ni Antibanang. Ang unay ang tikas to abiyag ko. Ha? Abay manang. Ewan nagsakdo. Siya kunti agsak daw. Siya pa yung aginaw. Ultimo pagdigos mo, isakduan ka. Na, nagmayata. Wen, amo ka na pa nagbakasyon ni Mariba ng ijay lugar da. Asino nga'y taglablaba ijay gripo da. Nakadastermite. Adan samot babae ni Kapitan. Babae, ayama, dayjay. Asino nga'y? Isip kwarog. Ay, kunak no babae. Ay, kaasi mo ni Kwarog ano kasta. Inaramid ni Kapitan na para laba. Isupay ti paralinis, Aglampasaw kas jay. Amin at trabaho kagawad. Ay, sapay nagado jay lalabaan na. Ay, kasi mo ni Chip. Aglatin di tricycle na asan ang maipaspasada. Gawan sapay ado ti pasahero sita. Nagadupay na giti babalasang ang pasaheros ang nagpipintas. Ada pasaheraw. Ingka na. Ay, wow. Nagpintasay. Ay, oray libre. Mantika, sabon, asin. Mantika, sabon, asin. Sip! Kapanam? Mantika, Ay, inak man gumatang dita tersina ni kagawad kwa nang iti mantika, sabon, kanasain. Pwede ka makadlaw. Aramidan na ka nababaunan ni Apo Kapitan. San mat? Ibabaw naklaang tawan niyan ti kabanang. Naka-apron ka pa, Chip. Ha? Ay, nalipatak matan nga inikat. Kasano kayo makita da kadagiti babalasang? Anyang iti bagadan tao. Ay, unan niya. Sa pa'y nagtaraki ka, naka-apron ka, Mike. Di mo bagay da ita, Chip. Ay, dinadal na ti kinatar ka. Di bagam ka ni Kapitan, adi naka-aramidan na babaunan. Ay, unay matanti kas talangam Kwarog. Kas kalapimpimanan. Ay, anyaya tila nga. Agsarming ka mga mina. Diyak masangot ag sarming. Nagado ti paparamid ni uncle ko kanyak. Kita taping-ping mau. Kauguging. Ha? Ay, nagugasak namin iti kauguging akaldero danggal kao. Anya day tada di tatuktok mau. Sapot mo tilawa-lawa. Kasapsapot mo't ngamin di balay danggal kao. Sana nalinlinisan. Nadungpar ko siguro aja sapot tilawa-lawa. Di kan sa pagbabrasan. Ha? Ngapayan ako namday ta? Kita matang ipan mo anay, grain. Ha? Ay, kwa, pinagsidanak namin ni uncle ko iti bulong ti parya. Amin nga imprito ka manaw. Isuti ng sida. Ay, piman kamat, Kwarog. Uwan nga raw. Anya itayan tayo gatangam. Ay namaray, ha? Makakatawa ak, nakita ni Kwarog ang nakadaster nga glablaba. Ala, di mon katawaan, Mare. Idi kwan, nakitak manin nga gwalwalays. Kasla nga ron maid. Iso ka na ti para lutaw kun para lampasaw. Mabalin mo't nga ramidan ni Kapitan Dayta. Masadot siguro. Imbag kumano tang danan na ni Kwarog. Ayun maray, bayadan na pa'y ati overtime na. Lugi mo't ni Kwarog, no libre ka na yun. Aw, napaya sit-sit-sitan na tatabataw. Win tararamidan na kamit ka nun, nakatulong ni Uncle Mau. Ay, nalipatak matan asino katanda ito'y daster ka. Apay, umanugot kalatan, nakasta. Anya tikat mo asawain tatabataw.
Ay katangdanan nakakumamit At tangdan mau. Awan. Uray singkaw. Awan. Awan nga raw. Libre dito yung aramidak para kini Uncle Kao. Ay madi Ibagam tabayadan na ka. Mano nga ito ibagak abayad ka? Ay kit 5,000 Tunggal agsweldo ka. Ambam, taramidan ta. Anya nga itata? Aginom ta Ha? Nagmayatan dito planom tata ba daw? Si kamin ta gastos Ha? Siya kami? Katuwin Si kagayam ta da kwarta na. Bagay ti pulutan, kinara. Unchay, nasken atang danan na ka ni Apo Kapitan. Sige. Ibagak nga ron dito kan guana. Tapno inton maawat mo to Jeswil daw. Ambom no sa dinong ti papananta. Sa dino nga eh. Intay siya ilay. Intag kanta iti bidyok yan. Ay, nagmayatan. Sige. Di makabirok kanton iti chicks. At danto chicks ta? Ang si ka ati agbayad. Ha? Siya kami? Adang rod kwartam. Kat siya nga eh. Anya nga iti bayadam. Awan Nagpailibre nagadumot na iti pipirma ako. Na. Wen kapitan, adapay agururay kan kababakit kan lalakay. Kaya't da kano tagpatulong kan ka. Nagaduday tan at trabaho. Ay impaglaki din, tada ni Kwarog akaanak anagagahit kanda anos ang mga asikaso kanyak idibalay. Unang masubsobra am samot aparparigatan ni Kwarog, kapitan. Masubsobraan nga. Makitkita mi mo't nakadaster no kwa. Ay tultuladan na lang ni Antina naglaba. Kaugoging pa'y tirupa na. Nagagat na ron. Ul-araw ni Kwarog. Arami din na amin. Ewan pilpil din na. Manungay matitangdan na, kapitan. Secret mo't dayta na. Ay, tangdanam mo't Ay, secret nga ron. Basta ikakto Angkal, nakaluto akaon. Nakalinis ak pa yun dito'y balayaw. Madlaw ko nga ron analinis ti balay. Ken, makapabisintin luto Nakalabak pa yan. Isumot lagayam nga ti badbado ang nakasampay ijarwar. Nakasakdo ak pa yun iti pagdigos mo yung bigat. Ay, mayat Ang, kaano ngay ngagswildo ak? Tapno ilibrik da tatabadong iti arak kan pulutan. Naglaingan mo dagitan tagpailibre da. Uray dagiti tanod ka. Mapan kami kano agbidyo ki jay ilay. Siya kano ti mangilibre kadakwata. Si kamanet? Una ta siya kano ti adakwarta na. Kasanaw nga amuda nga adakwartam. Una ta swilduan na. Tapno pangilibre mla kadakwada. Kan jawan dakbot nga main. Di kagpakpakan Naglalay nga damot da kita. Si kati agrigat, di si ka kumatag na may. Di nakmot nga min swilduan. Agure ka Nagano sakmat ababaw na. Uraysan mo ngay bagbaga, aramidag, nga maging gayta. Diyak pa'y nakaawat, iti uraysing kawaswil daw. Anya ita, tuyak. Kinsay, apay aya. Damdamagag lang Taal daw ti sweldo ni Kwarog ita. Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay. Kitawan sa kanumatit itod ni Kapitan Asweldo na. Aging gayta. Katuan, awan. Binagakmit ni Kwarog. Ngay baga na kin ni Uncle na nga dawatin na ti sweldo na. Tada igatang mi iti arak kin pulutan. Kalukwan mo't gayam deta ising-singasing mo kin ni Kwarog. Nasaysaya at lang arudan asandan aswilduan. Nay, kisaya ti agpalibre. Ay nabadong nagregregatan na dayjay. Agpailibre ka lang, di ka lamabain. Ay, nasken aswilduan na ni Kwarog. Uray saanan, agiinom kayon tumanag. Saan ka kadi kontrabida? Ay, ang trabaho kamot nga main. Tapno aday gatang mo iti arak. Saan aday ta agpapailibre latar aramidam. Nay, anya tururayam di ti tersenak. Ni Chip Kwarong kagawad. Umay kuma dito ita, nagtungtungan may. Inkam kumamu ijay iling, agjaming. Anya? Ado ka ti chicks ijay. Apay ti kunayo, nalakaya ti babayadan bita. Bayadan ni Chip Kwarong Awan tupay may gaman na aswildo na. Aging gaita.
Wan, sana suswelduan ni Kapitan. Kasimot ni Chip Kwarog. Iso adi kay mangnamnamay ti libre na. Tawan kwarta na. At dan samot papananyo kin ni Kwarog paray. Ay agpaili kami man, paray. Ay unay mo daytan paray. May ngagat katawa ka, tataba daw. Kita mo tanay ta sapatos ni Kwarog paray. Ah. Nakanganga ti dapan na. Uyawon nak ni tataba daw ang ka. Bay amon, mauman tulat ta. Igatangan mo ni Kwarog ti sapatos na paray. Ay di mo panpansinan. Ay, Dakit din, Kwarog. Nauyaw ka, tataba daw. nakita mo ti sapatos ni Kwarog nga nagpailay. Kusay. Diyan mo nakita. Diyak nadlaw. Apay aya. Nakanganga di dapan ti sapatos na. Di pa'y maigatangan ni Uncle na. Saan anasaya at nagpatrabaho ni Kapitan? Ay kidwa na. Kaasilaang ni Kwarog. Na, da kapitan kan kwarog mo't da kita. Ay, kasaritak man ida. Tamakigida na kung naagaway. Ay, Kapitan! Kwarog! Ay! Eh? Ay nagudong kamit mare. Wun, Kapitan. Ay kat anya ngay tadakkel ana ibag. Bugoong laeng, Kapitan. Ha? Kay, day tamat ngay adda di tabayon niya. Anya ngay ti kargana. Eh, anjat karganan Kwarog. Sapatos ka o nga original. Ha? Inggatangan na ka ni Uncle Mau? Kastama to ni Tibadba daw ang puro original. Na, inggatangam, Kapitan. Eh, uwan atan nagagat nga agser-serbi kanya. Ikat kasta igatangam kadagiti gamit na. Tadi mo mo't suswilduan. Ay, anya nga awan. Kwarog, ibagaman. Inururnong gam ni uncle ko dagiti sweldo kay Jabanggaw. Ha? He. Ay na, nagmayatan no kasta. Imbang ko na gam ti sweldo. Manungay may tinaurnong aswil daw. Malaala, ibagam Kwarog. Ibaga? Win, ibagam. 1,000. Oh, Ah, anya ka no, Kapitan? 1,000 laeng mo tinaawatan. eh, kasta talaga ni Kwarog. Ano, dakkel agatan. Ay, medyo agbudan. Hindi mo na maawatan. Ah, ay, 1,000. Ay, kadakal mo day jayon Namati kamot adagaws nga daurnong ni Kwarog iya bangkaw. Babain dagiti sweldo na kani parenteng. Ay, katwan na. Apay kumaadyak patyan nga ay. Kat ni Kapitan tinangibaga. Manungay ti urnong na. 1,000. Anya. Ulit man. Jak nawatan. 1,000. Anya day ta panagsaom to ya. Lawlawag man tapno maawata. Ay, agawid ka nun ni Antay. Imawag. Gaano nga Uncle? Asidagan na. Ewan nga ro din trabaho ka. Sapay nakaurno nga kabayatan ti pa nagtrabaho dito'y balayaw. Kasde at agurno. Saan agastos dita? Gastos dito. Di adan pagkasarmaw. Ewan Uncle. Mabalin kon ti mga asawa. Agtrabaho ka lata dito'y balay. Ura adan to niyan, Tim. Sweldohan naklata. Win diretso idibang ka. Ay, Kwarog! Impagarup mong awan. Ngem addagayam. Ken nasursurok iti impay ni Kapitan para ken ka. Ala sigay! Didon! Tinagdipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Monag. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman ka ba iting kay panagdangan.